E matatangi ana te iwi o Te Arawa ki tō rātou tohunga reo, tohunga tikanga hoki kia Mauriora Kingi. No te ata nei, ia I mate ai I roto I tōna kāinga I Rotorua. Ko ia te kai whakawā tau tohito o ngā kai whakawā katoa o Te Matatini, te pū kōrero mātā mua o tōna marae ki Whakarewarewa, o tira tētahi o ngā māngai matua o Te Arawa I roto I ngā hui nui o te motu. Kei roto tōna whānau me tōna iwi I te korokoro o te parata, I te ohorere me te tūmeke, kua hinga te tuahangata o tēnei whakatipuranga. Anei rā, Amanawa Right. Tama te kapua, ka humata momo I tawa ke mo I tahanga. He tōtara haemata kua hinga I te ao Māori. Karere Te Arawa hiana ki te kōrero. Ko ngā roi masake. Ko te pātai, hea I pēnei ai. E whakatika ana te iwi o tūhaurangi Ngāti wāhi au I te marae o te Pākira, o Mauriora Kingi I mate I te ata hāpara nei. Kei te tino ohorere tonu au ki te rārongo. Koe hoki rā tētahi o te rangatahi. I tino poi nei, ana hei mana hei kaue, ngā taonga, ngā huatanga, ngā tikanga, wera mea tapu katoa taro. Koe ia te rangatira o te paipai o tūhaurangi ki te whakareura. E no hongu ana te marae o te Pākira I te rānei, ko tēnei uri o tūhaurangi me Ngāti wāhi au tētahi o ngā kai kōrero taiohi rawa I tū ki te kōrero ki tōna paipai I tōna wā. Pakeke mai ko ki te tātou ko I tētahi o ngā māngai nui o Te Arawa waka ki ngā hui nui puta noa I te motu. I nā te nui o tōna mana, o tōna ihi. Tamore ki tonu te rā pau o Te Arawa, engari ko tōna mātauranga he mātauranga nō nā mātua nō nā tūpuna. A whakairo, a kōrero, a whakapapa, a waiata, a koia tērā. Ka kite atu a Mauriora, ko rongo ake, ko Te Arawa tēnā ka heke ki rongi te marae. Tai atu ki ngā mahi o te Matatini. Ko ia te tahi o ngā tangata katoa I tohungia, I te whakawā I a rata, I roto o waratauma. No te mea e kahatana mōhio ki te ahua o te piu o te tangata I roto I ngā haka pēnāta, me te puta mai o te reo. Ko Kingi hoki ngā taringa me te waha o Te Arawa ki te kaunihera o Rotorua. He was always the negotiator. He was the one that would suggest to us, these are the people you need to speak to. He had the knowledge. He had the knowledge of Te Arawa on his shoulders that he wore really well. But he would say, don't worry about this. You know, you go and talk to these people and then you'll get a solution. Ko ngaro te reanga o te tangata pēnei aia. Pēnei aia. Ka tae atu te tūpāpaku o Kingi ki te marae o te Pākira te whākaraka, kei te tārewa tonu ngā āhuaranga e pāna ki tōna tangihanga. Manawa Right, te Karere.